Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo. Kaza mwezi natakange bananga Bishop Franklin Were Omodo ndula mukasa bananga Fellowship Church of Christ in Kenya, the best pastor, senior pastor na Kisama Church of Christ kubranya sayo tumuno kubeso wa mu Posta Nyota TV mwenye hunde kereza nonde uchaka Jumatatu saa 1 mpaka saa 1:30, Jumatatu kuololo kutana ya saa kulinda moyo kwanje, karibu mwami laheza mwesi mulitale omwami Yesu Kristo umwami echomiwe obranya sae mchano efwe mohana wefwe ewo wanu yikhala TV yao obura uwa elei elena sae abanatu besa nyanga blana netakange bananga Bishop Franklin Were Omodo ndula mukata na Fellowship Church of Christ in Kenya ndumsanga fusi kasabulano okuletre huano elai na nitawale huko elai hualiene omutokwe hualiange kuli muduzungu good news, habari njema elai nani hulame asai baba takatifu watakatifu kuja mbele wao kuja kusala siao sumikulu sala za hukumu mamnuko birambo tomuno hulobulamu tomuno kumbavasi chao tomuno nyasaye otulangana notubeza wa ngobulayi uno bokoloma lebe khwalilio duenyo obola mwefwe esente sawa umundu lonyo tusa sauti yao mbehoma khwakao kabandu ba koenya bandu ba kurenyanga bulano otomuno nyasaye otebra kamare mkoleori kulwa Yesu Kristo mwefwe. Amen. Mbore mbwe esomo lyefwe ni habari ndai, yani ehuwelai muluzungu good news na habari ndai enyange nyingi obebihelingi msyanefwe ndomuhanefwe kuchichanga kuiruhange mbiro sana nokutila kumirimo ocha munyumba kuihalasi endokhubulira news ku TV omba makeni ku TV uiruhanga atathatsindi nokutera kwele jefwe saa 7 niola omba saa 12 niola omba saa 1 niola mbobulire ekhwa a good news or bad news echo sialo ombecha echo sialo silamba ombecha sialo semwe. Lakini habari njema ambao wale ndahono manawe zaino ni habari njema wala bwe Yesu Kristo yafwa yasihwa yabale nyanga kidatumungani yabu haubafu andiyara hana eyo niyo good news yo buliranga eyo niyo habari ejaha enda yo buliranga. Lakini habari tukubuliranga ku TV ende huma redio kefwe hubuliranga habari manu obulira usache tiromasi obulira abana badirwe baro bantu badira abana bambala memoni chabwe onyola emotoka ikwire itire bandu onyola musacha umkhasiyetire musacha onyola bandu mundi yetire samwana onyola habari manu nikiwatangazanga hadi muno matangazo kefo kulanga matangazo tulahu wana siasa wasini news endai habari endai nokufa kwa Yesu osi kwa Yesu nendo kubuha kwa Yesu kusina mbole bwana habari endai kulowe yarambwe habari hiyo yani kuwerio yani kufa kwa Yesu Kristo osi kwa nendo kubuha nendo kunolekana Yesu ni ahabu hama felo rehana enya kama umikane nakenda nende bandu bae nakenda nende bafuasi bae ndane kamae eyo ni habari ndai kate ono bulirambwe omundu wafire mani amuhire iyo na ubona muiroha. Lakini Yesu yangu hawa yangu hawafu usina Yesu yangu hawafu Yesu yangu hawafu wewe ndaze
ekobi erio oba endike fundo hano le herwa manda ho boraho ndaho ya le ho bora ndaho ho ya ramulukade nyanga bulana ulobera Yesu ya la mungado ni amala abantu bateba ngabona boboro teusina na abora bola ngako babala abatanda ha batabulira amana hantu malako lakini zeda ho bora ko mulukade na mulukade mwe danda benya obulamu obubimu no bobacha no bulamu wali bobacha kulobera kusyalo kuno abantu bamenya mu bulamu wobacho lakini esiado sichakande siado jobande sakamashayo handu bacha bosi bulinde sakamashayo ngobukanya nga indi ndani ningi khade mukoti ni ngalbe kala mukoti ni mbani ngala munyumbo mo ni mbona omundu yefware obuyunju yefware ekoti fware tai ni muligala ni yani ngala mulichobwala wakabisa ulanu na jaji na yesi yecha jaji na mfunguro mulyango ni wahongonda na mafunguro mulyango ni jaji yengira na bantu bali mu mukoti bose babuha jaji gayengira ni enama na bantu bose benama ni yakala kusala zeye na yari efware engubo endai endaf ni yakala kusala kula na bola bwe nani kesi chake ne musaje kula wali yekhale ngore ndari efware Yesu uyu wae endeko timari na buha na terese sauti yayo munwa na bola bwe omundu no alano abole se bananga mulu bawo na bola bwe omundu no olimberwe no bo omundu no yakolembi kifwana kiti yabalembi kyange kyos mbijane kitakola kushalo ni amalo mala ni amala bola bwe omundu no ayro khalaki wofwa ningilanda mukotu mnondere gande bureka wange ni nyolo mundu undi yefware tai arajai ni yefware shuti arachara na arindo buyunju olaini yani ngala ngalu yabulira ulao prosecutor wala bweze njera o khalaki wo khufwa ne umyaonani ngala ho yani ko mundu imanyire yani sifani nge mundu imanyire ni amwenyera ni amwenya ni mwemunja na teresa na buha na teresa sauti yae na sudana mulbao mula mohuyana rifware bileine ndo msitu kwae na alanga jaji ati baba dare khala da kasingirano singalu prosecutor abore mbwe client wangu ayero khalakirwa okufwa mbo hani mbinga mbwe kwali abore lelio kasiri watoto hawa nezekezo shetani mundu ula buha jaji ula nani prosecutor buha ne prosecutor imbola nga yali shetani abuha ne sauti ya objection ne umuya uno advocate wange lawyer wange ne abola atako kubola abola yes ama waka prosecutor abore yani waka shetani abore atabore ka toto sana abore ka toto lovera umsaja uno umkholu wembi ya kholembi nazinga du prosecutor abola ngamba kwako yabola ni diha ni nyemere musala siya muyemre mulbao luba ya rangamo ndengera khangasa no luya lula ndengera khasaidi na liya khalaka dabola mwese jero cha munyanjo muliro dabulira ngo gwere kabisa lakini la no musaje kula yuno efware sutira jari ne tayara jai ni efware muyuji kwa maana sajone babula ngabu Yesu Kristo ni abu haya project deski
na borera Nyasaye aborati ati baba nanga Nyasaye ati baba na fuja na bola ati yes mwana mudono yakola mavi muno yakola mangi mavi ati singalusi atana bore katoto yakola mavi lakini ndakasingira muri bawo no kuborera ndo bora setani mbwe ndatunga amavi ka umwana mudono yakola setani avuha akana akana abulo objection lakini umwana wa Nyasaye uno ambaye ni attorney general wange yavuha nabo orasa mwana orati mahaka bore ko batoto atlakini senjera ocha abundwa lai ndacha kofunya omusangafu nimbo musangafu lovera advocate yangu ngabo wala badala nacha ko address court nacha ko bola tukwenda kulembi nacha ko uvumia bola ti obulei wa client wangu uno ya manya nesenda kufukira mani ngana kufukira mbikae kios ndachira aho musalaba ho abula sosyosi khazo amufunga setani khasielewa makwakano asielewa mwesele jakushalo ndafwa ndasihwa ndabuha bayiri mwana umundu ule yesu liburira wali yange niyecha kwese mbendele mubula mu nyange ya mwiso kulweso bola nangwe uno khasaira ocha mumuriro haba uno aera musama kulowele yama yaga tusoma kimangi yakukira okera na musalaba kwange mani bolambwe odismise kesi no kana kesi no ibulao kesi ibulao lovera mbwe umwana uno musacha uno sacha muonyu uno sacha wembi uno mbwe yamala ofukira nese kalenda fa musalaba ndafa ulwe bichaye ni bona jaji andika jaji akingulo weni na bola rasoni ndio bola ti case dismissed kesi hala apwe bwije mubula mu mwikulu Nyasaye ya dismiss case kulowera ndari ni nyabisu weso ni kabisa ndabula setani ni haburambwe bwe Nyasaye hawola mbwe sembule mbi chake chosi wa setani ya kalabana abola mbwe asa give up hapa bakasana la hawa bachote menyanga yita sasa ndalo ndekezi ya hawa ndase kwa frida nonda lawyer wange uno jaji wange neni magistrate neni lawyer wange advocate wange ni mtevendi ndio mala kwa kiza mundu mani ya hilo kesi ni ambo rati yes una oija kwese ni ekande bijaye ni Mungu kula verdict yani eyano hukumu no mitango audio paid in full ndani papozo kumsalaba ndani papozo na machai kumwana kama machai kage yule Yesu wa subra abule ndio siyos mbija tena herwa mkubwa nanga bulano ndaku ya rahungado ngado jimbo laka jino lawyer advocate uno yani setani ne baba iye salanga uno yani Nyasaye yekhala kusala cha hukumu ne Yesu Kristo niye advocate wangu niye lawyer wange niye wakili wao so kula ngizani kuborera mstaza Mathayo endagane wala mbwe Yesu yafa msalaba Injili Jos Mathayo Marko Luka ende Yohana babola mbwe Yesu yafa msalaba no kufa kwa Yesu yafwa mbwe woni nase ula otari oyera ocha mwikulu ula otari oli na unya narede embi enyingi sana echita hakwana mbwe ave ambene ne Nyasaye Yesu ematai kea embi chao kose embi chao no mubulira no musubira omanyo burro mundu no kholakala kholathira mundu la banabola Yesu abola mbumenyere bulobera yafa kulembi chao Nyasaye yakhera Nyasaye kheresiano sakira yatuso wana we muderwa
no so staba se injili mjabo ko datu mstari unazawa abola ya ine mwana muderwa ye yafa kumsalaba mbo ule bichemo mundu kumbi chao de bichange blano le yafa kumsalaba bwe wono bulira ikhwala na sai we kalo khanie mwana fwe kalo khanie subira ko ya sai subira ko Yesu Kristo kenda no mu Yesu no kenda no mu Yesu no batusoma chimangi emsama wanyola sekero sembi o ebi chao chos chafutua o mwana wa nasaye ula otaraja mo cha mikulu setani yali yakotwa Yesu yafa kumsalaba atani yali amanya apara ngo Yesu ga kumsalaba bakata bala bose abali mubulira abali musura mu Yesu mbe abali chamunya nyomuro ewo ulao Yesu no mwana wa Nyasaye sakira yaja mukoti na bolera samwana achia proteza la sebenje ya Nyasaye ndagane tobora mu Yesu akekhala mono mzacha kwa mono mzacha kwa Nyasaye ye atula miranga nkhani ngalo subira mu Yesu orakhwa ngebi chao wewe siweso mu Yesu igana no mayire mu setani no mustakinie umuzungu wa mulaba mbadi basani ye ulami yana kustakanga sakira akhodo ndone ngano kholembi nacho staka honda sai abola mbwe uri musake mubi abola mbwe uri muhasu mubi abola mbwe uri musiani mubi abola mbwe uri mukhanu mubi akustaka ngana abola mbwe khaso ere kulu khabadawe oyero tamunya nyomuro lakini Yesu na yamalo kusubira yamalo kwamina yamalo kukula singaliwa mwamina ekwe hongo sana ekwe hongo ekwe muhimu ekwe maana ewe subira ku Yesu Kristo no umwana wa Nyasaye ofa kumsalaba yafa kumsalaba kumbi chao de kyange yafa kumsalaba kulwembi kisialo yafa kumsalaba bwala bos abari langa mani bamu kira hekalu hanie enyanga yakaza yakira Petro yendi buha nyanga Pentecost achako ya raba Yahudi ababo rambo uzaka uno imutera kumsalaba soma kasta usebe khole hemo mbia kwa habiri ocha kumstari kwa mbami kadatuna chitano no soma no cherera chakira kabine tsata no cherera ye Petro aboraba bale basanyika ala mundu ana nyanga Pentecost bali ane kabile nyingi sana Yesu ababorambo nani Paul ababorambo mbomza jabu ne masuru bisa imata kumsalaba imabamba kumsalaba Nyasaye mukholoba Kristo handie umfalme wa falme abantu babuleto borambo babuliro miyo basabo miyo jabwe bate ba Petro de mitume bani bokhole sina Petro ababorambo mwekalo kani hobichengwe mwesi mubatizo hujira la Yesu Kristo mbwe ela korino likwemwe kubana bemwe ndebala baliare abari langwa libamwikira bose ngeze abari khirendi cyabwe kulobera Yesu baba bamusalaba makaike kosa embi kuyila uli musubira musialo syosi ulolo musubira ku Yesu Kristo na abatiswa alukana na makaike Yesu Kristo makamuose bikae no ba umlafu ngesino kulweso musiane femo khalefe ndiane zikaza bulano ni kuwarambwe ino niyo good news ino niyo habari ndai be Yesu yakufuire ero musacho mononi Yesu yafuira eze musacho owari naunya otakwane mbere kabadawe kulobere ndikino charetwa ndo mwana mundu adamu nyanga mbeni ndara kusialo ya Nyasaye mbere zamalako na malaka unika khaya Adamu khasuna bachiza Adamu nivali kumatunda Yesu kanyasaya hapo na matalia dawe kulina Yesu Nyasaye ali hapo na kunaba lilia alileta esinyazo sha hukumu wa kukirira munyanyo muliro mani mwanadamu yale kufua efua liruo sakira khalaba na ngole mirimo nukudacho luya kulobere yeye laana otla Nyasaye yani anakiliza mwana mundu na ataholebi lakini sikalu Nyasaye ni Nyasaye wemba basi Nyasaye wesisa Nyasaye yalonga umundu yalonge weni nase yatulonga bwemula menge yatulonga kubele uhusiano naye yatulonga kumenyene naye yatulonga kunomana menge naye yatulonga kubele ndobushirika naye lakini mbi echa ni kabahana Nyasaye
endo mundu wae nulanda na sae aleta Yesu Kristo kusala uno aine mwana wae muderwa atuso mwana wae yengine ivanonga na esialo na mtusa na mungu rabi yecho kusala uno anyahanenge ngabadu anyahananga atuleluya ngabadu tutagaluya akhole dinimo ngabadu bakhola dinimo mani Yesu yaita toto Yesu unaba yakhodi bana bavamba kusalaba bamuita sidetengalangala bamuita sidetengalangala bamuita boyewoni nase unyone bulamu ewe nase kumenye bulamu kuchirira obutali bwadawe na Yesu uno panga bakujukile kanzaliye enyanga kotelwe evika kotelwe lakini alito kujukile kanzaliye ali kula balla abamusubira abamulele kwale bekanone kubicyabwe bafikira Yesu Kristo mwana wa Yesu bakalukhane maparo kabwe mapesi kabwe vaja batuso machimangi vakutana machaika Yesu mani machaika lakabosembi wosi na watakatifu Yesu yalipa kiosi yakulipira faini ulovera faini yange msiano fwe faini yao mkhana fwe faini yao msiano wange mkhana wange mwana muraga okule ro manyire malaina mavi faini yao ilimwe no kufua baada ya kufua no kuchamu nyanje mudro lakini no subira ku Yesu ikula amanga kono no subira ku Yesu ikuyalanga no subira ku Yesu wabo hawafu msiano fwe ulindo ulamu setani ya kujostaka setani ya mulimba bikwa kwa kozi singalulu mtato mtolio singalulu muimani singalulu muyeyi singalulu muivi singalulu mundu wehina singalulu muyeyi singalulu mundu fana utie setani acha kuripota mabako kozi lakini Yesu yahasingire emberi wa samwana emberi wa baba wano gesiano asingire na bolati umundu no aero bulamu umwikulu ulovera zina ulovera wa musubira ulovera wa muyama ulovera kendanga naye ulovera mulamanga ulovera mukhalabananga khalabananya sa mshonefwe khororanya sa imirimo la manya sa utegira ngola manya sa wadawe wechome Yesu mshonefwe bwenyanga ile shetani ya kuira kujaji ya kuira kunasaye na ajali efwale lojeje atyo khalakewe au khalakiranga mukhasoya rula setana bola mukhasoya rula setana huoranga mukhasoya rula mukulu lakini Yesu Kristo mwana na sasa muderwa yafahumbi yeniye advocate prefer advocate kama ndo usiana kuno watunga mapesa mangi lakini Yesu Kristo siulazo kumtunga hawatawe Yesu Kristo kada nostaki wa kusiana kuno nisoko kwa malai Yesu Kristo akuteteyanga yabole muri mustaki wa utana mchamu kodi banjoga zese kuwari mchombo wala jaja ule hani jaji uyo ya konservanda ni asaye jaji uyo konservanda ni asaye bwenye asaye akuseta free yani setani ingira yai setani chomo yae mbwe eweni ni setani esende setani kuwoiwe emikachosi mbula mwesuwe mbula mkunyahana mbula mkusiameno mbula mkukulira mbula kusamba mkumenye mikachosi mbula kusarifuwa lakini chomole nyasaye ni ewe nase kunyole ulokore ewe nase kuchikumenye mwikulu ikuimba kwa hembe ulimuhiere kaso kwa kanyahana nise kuli haba dawe kulo era mwikulu kulimenya obula bohumusifa nyasaye kulinyanga bohumuinua kulinyanga kulweso kubora unamangozina namanga husietani namanga hu Yesu namanga hu nyasaye wanongesalo nyasaye ni jaji muongo na Yesu Kristo ni advocate wefwe na setani ni prosecutor otustaka ngomustaka ngewe bulinyanga ityune ngolove yamenya na irana saye amakosa kao wekalo hade msanefwe wekalo hade usubire mu Yesu Kristo kende mu Yesu Kristo ulora machaika Yesu Kristo kasudo kwa msalaba kende kwa msalaba bwe balaba kolebi bosi singesewe romodo nduka rekherwe bityange so ngenda kandu musacho usubire
ngenda ni bayre manyasaye yande khere bitange kana nyasaye na tande khere bitange shetani amalogirwa na Yesu Kristo ni advocate wange inyake siakamo aliyeba na wanati esenjera kuingira mwikulu cyane fama hali fana ko banyingira mwikulu nawe Yesu yafwa befofwesi sen nawe kuche mwikulu Yesu yafwa besen nawe kubendo bula bukirira Yesu yafwa kulo bukeri Yesu yafwa kulo bukeri banyasaye sukulweso vala sana ekhavi chao vala sana evi chao nende evi chao otafikira shetani yaja kukumbuza kuluyere evi chao shetani nomubi shetani akumbuza abantu bicha endi chawe nonyo cyo kanisa shetani ahobora yewe wabora rotokwaso nonyo lama shetani ahobora tiwe wahorotie nonyo wala kudisinzo sia huira kunyasaye esia kungena kuzura shetani yakamwa kwa kuluyere kulewera no mustakinie yenyewe naye muche munyaje muliro utachamunyaje muliro mjana FM maksudi ulere khwarno ne khwa elai sa good news kulo howera bi Yesu yafwa mani yabo hawafu yabo na hana enyanga ba kumikana na kera zara no bwewe nase ebiti efe ko ado hano tutungira yetunga chose all pay sobra mu Yesu sobra manasai kenda de Yesu nenyande Yesu la ma Yesu khole mu nyasaye nyasaye ahuvira ola umekulu utomuna umulire mwamba udire. Thank you. Karibu mwami moyo kwanje karibu mwami moyo mwesi natakange bananga Bishop Franklin Mwere Omodo ndila mukasa bananga Fellowship Church of Christ in Kenya, the best pastor senior pastor na Kisama Church of Christ kubranya sayo tumuno kubeso wa mu Posta Nyota TV mwenye hunde kereza nonde uchaka Jumatatu saa 1 mpaka saa 1:30 Jumatatu kwa lolo kutana ya saa kulinda.